Erdogan se pri obračunavanju z Združenimi državami Amerike tudi tokrat ne poslužuje diplomatskega leporečja. Washington obtožuje odgovornosti za vrsto državnih in ekonomskih udarov, s katerimi želi svet ukrojiti po svoji meri. Odločitve Združenih držav Amerike so po Erdoganovem mnenju pogosto nelogične in služijo zgolj ameriškim interesom. Şu verilen kararda bile ne yazık ki çelişkilerle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan işte 6 tane davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor. Ondan sonra diğerlerinde dolaylı yoldan bakıyorsunuz kara para aklamaya kadar işi getiriyor. Bir diğer yanı tabii Halk Bankası'nın kendisiyle de yakından uzaktan bu davanın zaten ilgisi yok. Nezadovoljstvo turškega predsednika, ki mu pogosto očitajo zlorabo inštitucij, je tako veliko, da je pripravljen povsem ohladiti odnose z Združenimi državami Amerike. Yani eğer Amerika'nın adalet anlayışı buysa, evet, o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını bir defa gözden geçirmeli, aynı zamanda da tahkim etmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef üzülerek söylüyorum böyle işleyecektir. Erdogan se vseeno zaveda, da Turčija potrebuje zaveznike. Vse tesnejše vezi se zato spletajo med Turčijo in Rusijo, ki je Turčiji očitno oprostila sestrelitev ruskega letala pred dobrima 2 letoma. Državi sta tako denimo družno obsodili ameriško priznanje Jeruzalema za prestolnico Izraela. Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а наоборот дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе. По сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса. Razen z Rusijo si Turčija prizadeva tudi za tesnejše odnose z Iranom. Torej, če bo želel Erdogan popolno podporo Irana in Rusije, bo najbrž moral vsaj nekoliko omiliti mnenje o sirskem predsedniku Bašar al-Asadu, ki ga Iran in Rusija odločno podpirata, Erdogan pa ima o njem povsem drugačno mnenje. Esed kesinlikle açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da bu işi o götürebilir diyemeyiz. Dersek o 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz. Turčija zaveznike išče tudi v svoji neposrednji bližini. S tem namenom je Erdogan v začetku decembra obiskal Grčijo in po 65 letih postal sploh prvi turški voditelj, ki je obiskal Atene. Birbirimizle nasıl iç içe geçtiğimizi görmek mümkün. Şimdi bizim bütün hedefimiz bu ziyaretle birlikte geleceği çok daha farklı inşa edelim, ihya edelim. Burada birlik olsun, beraberlik olsun, dayanışma olsun. Turški predsednik je sicer že danes znova odpotoval v tujino. V Parizu ga je danes sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron. Med glavnimi temami pogovorov so razmere na Bližnjem vzhodu, status Jeruzalema, pa tudi za turškega predsednika manj prijetne teme, kot so spoštovanje človekovih pravic in novinarska svoboda.